Compare lapidang pule ne pila pep school ka ITI Nongpoh Ri Bhoi district ka Jingiakhih ringkat ke stipend ban pentibit dilade ha ka kam plumber, welder, mason, dressmaking bat QA ban register phun ha kine ki number kendai lai pralai not sau pra kendai san kendai lane pra iwe kendai pra sau kendai ar sau Kajing khot penlong Jingiakhih da ka cockroach janta party Artylli ban penpau ya kajing bitar halor kajing light tu ki jingkeli need exam kala khiwin ha kelengkari ka bagi samla pule ki shimbenta ha kene ki Jingiakhih kene ki Jingiakhih ki samla pule Artylli kala yoru ya kajing Kyrshan nagi Paidbah ka jalame ghalia ha ka ba menta kasngi la penlong ya ki jingya lumlang Paidbah ha Artylli ki Jaka ha Nongbah Shillong kawai hala imkhra bat kawai pat ha khandailan ha ka jing ai jingkran ki nong elam jong ki sngewbha lang ha khandailan kila penpau ya ka jing sngewbha halor kane ka jing bamsap ka bla yorong kut kitnan sarkar bat kut ki Jaka ka bla penlong ya ki samla pule ban khi bitar bat persya ya ka sarkar gari ki Paidbah ha Nongbah Shillong ha kane ka jing lumlang ha ki ti Artylli ki Jaka kila ra rengkat ki plakan ki badon ya ki jing tho bandawa ya ki ju ki mat ki bagi samla pule Artylli ki dawa naga sarkar pedeng bau menteri ketenan pule putih ke sarkar pedeng udiban hiarsuki no ban penshitom ye ki bedan keti haka kampen lai tu ye ki jingkeli kan need exam bat dawa ye ki jing bisar ka bakhoj ya penpau ya wan ya ai ka jing Kyrshan la jobi ya penpau syabar bangiru kum ka jela niru kum ka jangkeli mi sokya ya ka jingja bat ngidon dan sedap bandawa na benta ban perda yang putih putih ban perda bagi kun sama gidongi ki kun ki gidongi kino syafta nang ni syafta bagi dondo kunga jala kunga jakan rio om semadon weiru na jakan rio gidongi ubala syumlo kun sama ubala syumlo yang kadang jingjam memang jing syafta akhir ki jingja ban nombiang ban ri examnya yang ni bakun ta tete wa apa ke bahkan boy khubor bahajuk badan Jaka ke Jinja la kalau haying jonga la kalau haying jompi la haying jongi bagi saken dia kendil badong bagi non kam dia jingkela inon kam bentuklah ya education system pari paru perasa nakwa ban khot yati syem ya jingkit dia hati hidon lagi kun iki bidon yang dibahaya masam kada ke Jingiakhih atau yang dikon sama gitu inang knilendi banyoi yang dikon sama di bapuli yang di colleges juga ber di school juga ber bapinyawan mandon nanika hamni aku meninggal program ni kawa mengi bagayu presiden ni kai undang kamsu bagi exam Presiden yang ekspresi undang kamsu bermakam surkar labiang lebeling yang penyeng hangi Jaka hangi Jaka hangi kendala buat ekran bandawa banwarna jingkela akan education system dan yang berhukum pria yang pulih putih akan dari India berhukum boleh nama jonglo nama jongbi ikut sama kepada kendiri kebidian tersebut dengan nama bina lagi apa? Finshim yang jengkit kini. Kadung hilang mengi berhala. Kadung hilang mengi banyak perta, banyak hit. Dalam apa kita try? Finshim yang jengkit kini kalau tadi. Saying that to shoot the student in Delhi when they protest. I want to send the message to the Delhi police. If they obey to this donkey, the police better start with him fast. It will be better if they want to shoot the student who agitate aggressively. For who? For the future of the country. At present, you can see even once child, she's scared that her future will be snatched by who? By those dealers, or I can say the MDA government.
let us shout and demand the resignation of the education minister as demand. Like the Cockroach Janta Party recently, they demand the resignation of the Prime Minister Narendra Modi and the education minister. Let us shout 3 times. Education minister! Down, down. Education minister! Down, down. Education minister! Down, down. We demand! Resignation. We demand! Resignation. We demand! Resignation. We, the youth, along with the citizens of Meghalaya, and we want to convey the message to all the youth of India. Let us stand united, stand as one, like brother and sister. The NDA government, they give you tear of gas. Let's respond them back with real tears. With our voice, against them, agitate. Because justice, you can't silence. Never, you cannot silence. When we demand our justice, you use a draconian law against who? Against the youth, the students who carry with books, not with guns. They have no arms, but still, what we got? Tear gas, lathi, what they get? Are they terrorists? No. What? The NDA government, we will not silence, but you provoke, you will see the fire will start, will lit from the state of Meghalaya. It will reach till the parliament in Delhi. Samla pule ibekon ye kedi exam isupo bakajinge kamde tang iksamla namkin na pori thwa kare kajinge along khamdam isamla jong kani gajila kajuni bubon isamla kajuni kimdei basong basa posor bubon isamla kita kini aspiran kidai isamla ki bubon ni thajo kendong kada kompani kaju kajingja kanyaja abisnam ki banawan kajinge but kejadian kedai yaki separa sebelah kejungi hukum kena kejengelang pemerintah ingat bagi pemi ikuai kasur kasukar namanya singkat kasukar BJP hati apa central government kena berpindah modal yang kena kedram bedai but kejing penyak ya national level exam apa kari India yang kuasu hukum di sebelah yang yoi yang kata failure Nongbah khubor hagajing betrengam pada kejing pia reti lagi di national level exam. Ini bahawa Kyrshan jong kasukar BJP kalau kan hadu lesen kenti kita kejing li yaki question paper hasmat ke exam juga ni. Kini kalau pendu manusia bagi bung di samla pule. Kalau pelonggo di bubun di samla pule pensiam ya lagi jong kejing kong kaseng yang gua bani ya kong kata kejengja kisahlah pule apa kejelar kejungi kisam ya keju kesenjam kesimpat kene kisahlah how to write or type a resignation letter. So you just take a paper and pen and make sure it does not leak. You can write whatever. And even if you are that much illiterate that you can't even type or write, then I'll send you from Meghalaya and just take your computer, then lagao. Okay, thank you so much. Kasut yung kisahlah iba kisahlah tiap Delhi kidawa kejing dawa kalang uyunyan education minister udah menrap peranan udah menhiar sukido madwar nomor DMU bahapan syekh kejing bakri nak kita kena kejing field